kamu dingin kali. Wah iya Mas. Ayo. Ya. Ya. Lempo. Engkau saya kojak lempo, apa ti bisa kecak jadi ya? Jika nemohon jalan nas panas di utara Kang Gari, Kang Petro. Bani bola apa? Engkau sedang abidja tak ketemu Kang Tareta. Nomor 1 Petro, nomor 2 Gari. Jadi engkau kero. Ya. Kondi nek kocak anak nadi kau ora kepi. Wah, iya Pak Jaja. Jadi kok abidja tak ketemu atau tak ketemu engkau. Kang Petro tak Iya dulu enggak asal ngabi tak ketemu. Kau pikir Pak Gune enggak kabitro buat Gari. Iya. Bisa Pak. Pak buat penjara. Ini kau jauh ini. Wah iya jauh. Oh, orang mana? Kamu tak ada. Tadi makan jadi lah jangan kok bisa pada bonit kok. Kacau buku ada bunyi. Karena repati di lebih nabe. Hah? Ya. Gulung ada buat. Tadi. Lalu. Tadi narwa. Buat lah jago bote memberak nasi arwah lah baca saya dia Jadi tuan rumah niat aja dia ibu dia nak buat tak berjanji kok. Bahwa dari kamu lihat. Buat iya deh gimana buat. Ya. Apa? Tiga. Minta ngiding apa? Ada apa? Tak ngiding apa? Ngiding apa? Suara-suara ada. Ngiding suara, kok kita pada juga sama suara noreng, kau tak tahu dia kok. Kiro ah. Paling aja. Ngiding suara-suara kok. Siap suara-suara apa? Suara tangis. Tangis menesal sih. Mana kok? Kok tak pada panas, dia beda suara-suara. Suara beda. Apa bini, apa laki, kok tak tahu dia kok. Mila nasan mangkin. Kilora semar kelabun baging siampun bunyi nang tengah parjelengan. Kelabun tai kasangka. Raden Cintowoko. Sibuk kalma cuma gende kasatrian Madukoro. Senyaria bundena ramana si kasambut Raden. Agempok mangkende kilora semar bagong. Ajalan makin halus tengkak epot. Iya, saya kocak lagi cangkut tora suara saya suara. Iya bener. Ayo udah burung ngeding. Iya. Nggak kosong-kosong karatin ini. Bo tak tahu berak kosong-kosong ka Rama ngari aduh Rama saya mah kok masa tahu. Udah ngeding Ramadan oh kan. Muncak nano, gila suara-suara muncak jelas sama saya iya. Engkau tak tahu si ada apa dia no? Kau masa engkau tahu? Lo le. Si. Lo le. Kelu. Mata kan? Kelu. Apa? Lo. Lo le. Si. Bibirnya jadi bon panda. Ya, lengkap pat kan. Neko anak-anak nagun peneko.
Baan takak genteng marajiri ya baan berengkok jangan siano cek putus asa ya jangan siano tengah-tengah perjalanan kau pun baan. Ente gelo-gelo menggenteng marane kula. Siap kada baan genteng marah apa? Rasanya ulah nek bener. Wek cewek ulah. Sih Me terona gelu nak gelu. baan mun genteng paden jari ya kok dadi posapoporan. Buru-buru kau baan. Dika mah nemu pun sing kacaca. Iya, iya. Saumpama maksud dulu. Mela saya tadi saya reken bona. Coba tanya gigi lu dari ini mau ngapus-ngapus sama radio. Kan jarak norok. Oh, mau apa kok ada? Mungkin anak ini gue mau caratin dia. Din, cangkolang pamator dan kulit panjenengan. Badan kula sok pedanya ajak panjenengan pasera saya dadi kejadian nyama bederina gereka emat dan kula teroone kadito ratu. Iya be Eki estonang kok depak de tengah parcilenan. Eki Estonang kok nyari Kanjeng Rama. Tadek lain Rama Janoko parnangan aring Pandawa. oh dadi panjenengan asare bodena Kanjeng Ramana saya anyaman Raden Janaka. Iya be Oh tapi kok atanya geluduk kabeen ria sapa be. boten kula asarangan pagum Kak Dinto boten kula saya anyaman Semar kabulana Raden Janaka Kak Dinto Raden. Entek geluduk. Eki Ongguna been ria Rosorona Rama Janoko. Eki leres Kak Dinto. Berarti kok dia tak kosang pole. Wah, mana bisa Kak Dinto ini beneran panjenengan Din. Gong, Nah, be. hari aja siano kabeneran cawacan kabeneran teroano ka ramaan saya nyaman Raden Janaka. Pas engkok berbaan hari engkok entara ka siapa jangan gila? Kakang Betok bi Kang Garing. Iya jadi ya pas temu jangan tak mau ka Raden hari borong mangkok. Wah, beremang gelak dari tanah dia. Bos, ibu iya ruang Arya saya canjiano terus temu ka Kanjeng Raman jangan. Sabrina be Eki, esat setia be kok latau be kabe ence be ria Rosorona Kanjeng Rama. Eki killer. Berarti kok kan tak kosang si nyari Rama Janoko kan bedudukan sinutuan be sama. Oi, Arya bener jauh. Aku tanya aku dulu lele nabi siapa kau ni ngaku Ramana Raden. Kau lah tanya ke panjenengan asal Raden Janaka kasa ibuun panjenengan saya ibuun gelu ibuun nah Maksud tabean kok ria bean Eki atanya karetanang kok. Eki killer Kiluluna deh. sia lu telun Heh, lu telun gua kigane ko. mak bibir dia bakul siapa kok woy Eki killer Estonang kok be Eki killer Rama Bekto paperangan. Eki Cina lebet terajana. Iya. Eki killer satu Engkau ititi pagi dek romo pegawan Kijing Wasiso. Eki Sebenarnya pertapan Gunung Ringgit. oh jadi panjenengan ki lambok kasak jadi oleh apa kan Kanjeng Raman panjenengan Kak Dinto rati. Be naria beremah. Eki Rama kok lambok perang raja, perang Brotoyudo, Gopinangon. Eki Kelaben orang-orang Ngastino. Ya, Eki paham? Eki Angkok kikeni umur 2 bulan. Epatorok kelaben Rama. Kalana kanjingi bungkok pada. Kanjingi bungkok Dewi Suprobo dari kayangan Junggering Saloko. oh
kan mangkana be engko ititip aki kelaban Kanjeng Rama Janaka Eki. setong pegawan sakti mandraguna ieu sekasampet Romo pegawan Kijing Waseso sebedenang gunung ringgit be. Oh, jadi panjenengan nambah Epatoro. Iya. Oh, iki ngerti kau udah ngerti iki. Bila dibesa be Iki. Raja kok Kandaria. Iki. Itu gas kelaban Romo pegawan Kijing Waseso. Soro nyari Rama Janaka kok be. Oh, Bung. Eh, Ya bener-bener lambok saya Patoro, saya lambok. Jadi ada engak karaman cek Rama Raden Janaka. wah, ki mulai engak buru. Oh, Engak ule. Raden Lambok Pak Repakna apa nggih? iya. Engak ule ka dinaju gini kok. Iya bener. Ka ebuna kacong gini kacong Sintowoko. Iya. Lambok Raden pernah apa? Iya. Atapa bodoh setong pertapan apa ya nggih? Iya. Ketemu kapotre dari kayangan seanya mah Dewi Suprobo. Oh, iya. Tahu dina. Iya baru tahun kok. Permanggana. Boya ki baru tahun kok. Karena boleh paham beria. Iya bener Pak. Nah, kajak lak mangkel lah rada kak bodoh. Boni lak manjelak belis gila tadi. Mata bobo si belis boy lah. Si kanduk paham saya kurpongnya. Cih. Iya kurpong. Kita sakit belum boleh lagi. Ya, cek masuk Iya. Ubon awas Iya. saut. Marepon apa kadin todin? Iya lah ketemu kabe kan kok tak bosan. Jadi panjenengan noro aden bulan apa punten? Biar norong abe nabek semangat. Ada yang kok buruk sentara ka. Si tujuan kok dah bu. Lelo. Si. Lelo. Gelu. Ulang ngeding suara ko lelo. Iya apa? Ani ko begini ngene ko. Si kemah. Ani ko. Wow, jatuh pak. Iya so. Ay, semak be. Ay, suara nama. Bok siapa yang kok bok yon? Bok nangis masing gitu. Monjak nopan ya bok siapa bok dengan kok? Gitu. Oning mangkin. Raden Jintowoko. Siapa takut kok kelaban Kilor Semar Bandung. Juga kelaban tak kasangka. Dewi Condrawati siapun yosir kelaban Prabu Condrobiro minangka critanipun. Juga tak kepok mangkin dek Kilor Semar Bandung tak kajeciran kelaban Jintowoko. Nangis terus saya pun Dewi Condrawati. Tretanipun panjenengan Kak Mas Tentra Bilowo tonggel belat panjenengan Kak
serten kaula iki. Kok? Nah, Be. Mbak, ndak maaf boy. Ari ya saya ingin datangi saya norok dodon. Ari lah buktian boleh dia. Mbak siapa Ari aku? Kembang. Ayah itu aja. Buat niku. Iya aja. Wih. Ayah. Aniko. Wih, niku. Siapa ngajak lalake? Coba operasi ya mulai. Sih. Mak dede dong operasi. Wah, entah kok tahe lah. Jangan tak kira marah. Operasi ya. Ih, Boneko bobini asli nih kok. ih, Super mas ini. ih. Bon, matar badan ajem nyampara. Beni A kanan nih kok. Ih, Beni B kanan. jangan bon. Super nih kok. Baik, pajak super. Bon tekaran teng tekaran. Pas Tok. tare pada dia abos mare lah. Makan makanan nih kok diperhatikan nih ulah. Sih, Takut-takut ada apa ya? sih. Takok bodoh apa kok? Takut tebak ka jubah. Sih, coba. Takut tebak ka landuir. Landur, Kisah lalaki. Landuir bobini. Bola kayak gini. Jadi dicolok aja deh. Marah. Urang masih nyapa boleh. Iya pas siapa? Oh takut ulah. Wah, purung tak kau bon maleng leng. Oh raden nih kok. Sih, rati. Raden nungguan. Rati nongko, iya Latina. Lek. Sih, Nek. sih, Jika apa namanya lek? sih, Ula terakona lek. sih. Mau atal pentel karbo tipi kan ada yang kok. Bengkona dimma bula lek. Sih, pas apa? Bengkona bula dimma apa ya? Iya. Pagindangan pegel kabon peran nyanyi atal pentel paden talen pak. Oh bula tanya. Iya. Bengkona bula dimma lek. Bah. Beremah, bah. Berapa ya? Bah bahasanya beremah buruh. Bengkona bula dimma lek. Buat nganak nyaman nah bonta. Nah kerenti kadima dek. Mati asanya di TV bona. Oh salah lu. Bosan dah. Oh. Hehehe. Lek. Siraten. Jika siapa mana? Ben dari dimma jika bengkona. Sih, epe. Terus bulan kenalan. Sih. Tak usah tak mantak jo. Ya, ya. Pak biasa. Lek, tiga siapa nyaman boleh terus kenalan. Oh, orang begitu. Mak tak ada peret. Bobo jogi ya boy. Oh, kurang mah. Dikenawi man, udah tak mangkel dengan dia udah. Tak mangga marono boy. Macam-macam gini di kawan ada lu bilu. Alat kan. Iya. Iya, boh. Kita masalenger. Bu ambu. Ya, si bori ki ngai. Ngocak apa kok hari kok? Masa Ngocak apa? Dewi beletan. Bu ambu. Emong, Mbak. Si emong. Ada lebih lemes. Oh, gimana? Iya. Bulu nyatanya anak adik kamu. Jika siapa nyaman, berdiri di mana gerun? Makan tos, nabak de entos sasa tiga gondo mak anamo. Seraba kaula ba. Engki. Kaula ba seka sampet Dewi Condrowati. Oh. Dari nakara giling wesi kaula ba. Om Kiki. Tojona gerti kani godo mak amak sampai nabak de entona. Estona dan kaula sobung tujuan ba. Dan kula yoser kelaban tretan Kak Mas Condro Biro Kak Kanjeng Oba. Wah.
Dadi daretan Adika pun tak ndak Adika dadi ka Yosir cecandon putak kendok inang iki. Dinana mulai kawula bot. Iya. Mulai kabok-bok apa kagak boyo pakan. Kaletekan. Lah, mak berak ngalete aboy mbok nak. Iya. Iya. Tak nemu pompon yo jek mulia demam tak ngerok gula. Mbak entah anak kok apa kagak boyo pakan. Tak sapa salah kok. Mbak nah. Iya karena tidik ya. Anak kok apa, Wan? Gula bot nak kalakuan. Apa? Ngolpat. Iya. Anu, ngolpat tebu. Ngolpat tebu jolong. Boy, iya ngolpat apa? Ngolpat tabik. Kaget tak. Tak berak aro sago nak. Iya. Iya. Ongkun marani ko namong engki ba dadi tujuh Nadika pun tak ketemu karo ena pun tak sasar ya ojek pun caritanna Arya Arya bodok mah tuh di kamu di bodok mah lolo wah iya apa iki bo dok emah ya ongkun kok posang Arya apa yang orang kasasar bojok kuli gibo ban saroban bah tujuan wae dina dia kadibian jeun takut geni kopos ngaposi tepak kare perih kayak ini. Iya. Mengalak nyaman aja. Mbak, Egi, panjenengan pasera. betul kula eko jaki Semar. Mbak panjenengan Semar iki, Mbak. Bengki. Kerua secoba, Mbak. Rasanya mah, segolonnya misalnya mah bagok. Iya. Panali. Oh ya latih. Coba. Si ngabon coba om, ngomong ganteng. Mantur ora bulan. Ada apa? Tinggal teh ah. Jih, makanya si amano lo, pokok deh. Engki kapas saling. Banggo. Ya. Engki dan boleh si kojaki Semar. Kerua apa? Ada apa dah? Wah, boy. Din, panjenengan pasera nyaman ropai udah. Kok seka sambet Raden Sintoko. Oh, engkau Raden dan kula juga saya sambut Raden Sintoloko. Iya, borem marah colok jariah. Iya. Apa? Mak penting tak boleh colok gini kali. Wah, iya kan saya penting tebak kon. Raden siapa? Iya. Raden siapa ini? Ih, Siapa kok? Sia colokan. Soloko. Iya, dikit metro-metro. Tengku. Sopor bodekona ya. Bayi lah dia pokok bodoh. Dulu tak jauh ngeding. Siapa? Harmoko. Gak jadi ya. Tak lebih jauh nah. Jauh nih. Engkau rasa Raden dan kula juga. Engki buat ten kau lah terkenalan abah mak cek gedeng aku rabak. Wah, pajar ganteng menturun Raden kula nih kak. Wah, Wajah dan boleh. Ih. Mana dia panjenengan? Cek gini kora mana ganteng. Ih, Engki mau gula. Rama juga. bandorona. Dodoran juga. Ya bakun ceker-ker. Jika gini kau ngaletek wimbu lambak. Ih, Orang mana gabai bulan di ngawa. iya, adat kanak jadi. Dikikil par bibir ya gua. Makan namun naga boyan tepak hari Senin, Ada apa bener sendiri? Jumat, Kemis. Ih, Ya jika teka kon Ahad paing. Bot. Iya. Lelo. mula berenteng nanti ada dinan. Iya. Siapa? Tadi ibu mau beli jubah kan ini kepada Nabula beremah mas. Boleh dina kalau jubok nah. Iya. Oh cik. Mana ada panjenengan ampun terkenal Kiya tau deh buat dia ini Raden kula. Engki bak semarting kelten kaula kak mas saya atanya atimun kak mas. Eki saya sukan po, ya tore. Kak Mas, kenal lagi dan kaula Dewi Condrowati Kak Mas, panjenengan pasera iki Kak Mas. Iya le, kok saya kesambet Raden Sinto. Estona kok nyari Rama Condrowati. Kak Mas,
estonaten kaula ngatela panjenengan aroma sapak cek gantengan dan kaula tau nyeting aku lain panjenengan punaka emas. Wah entek gelu Cendrawati engko nangko ria tak tuju bakal tak tuju bini engko estona becik dek kabudini Cendrawati nyara punaka emas sakone bulak dan kaula tau nyeting aku lain panjenengan seganteng. Ya bulan won. Bulan won. Cie. Dina won. Mon pon rati tanda bulan. Cih. Rokno. Iya. Nape boleh mon tak kendok ibu ring taritan Nabi. Sabar. Rowo-rowo ya ora. Cia, dia tak pon. Iya. Iya. Dina won. Bempang masalah kene kok. Mon pon rati bocik uli. Cih, ngonggo. Ya, bulan tak bocikan. Iya. Oke, nora bulan berapa? Adi, aja kan. Coba gelu, gelu. Pikir-pikir dong. Ih, Mampun Ratin tak mau, Bagong yang mau. Saya aduh kok. Ya. Terkep bona. Ya berarti masa dia ada labang. Ya bajar kenangan aja dia. Dia kan lagi. Ya. Ulah mungkin tak nangali. Bo, sih tak nangali. Kak Dinto rati. Mak paskan Tajeria Cendrawati dekat sengko. Bah. Jadi kak sajan saya non se aku do panjenengan tak poro. Engko estona tak karep kareng bebini. Eki. Tujuan kok setong cuma nyari akan jing Ramaraden Janungko. Oh, jadi palanggeng sakale panjenengan, mata juju bini, juju juoki. Iya mulana. Eki. Tapi mon reken pole tong dalam pikir. Eki. Engkau mak aroma ceceknya serada Cendrawati. Apa boleh iojek laban cerita nasi kasaput Prabu Cendrawati. Engki gani siapa mon tak bisa sinolong mon tak engkau sinolong abot Semar. Eki gak dinto leret ya bu pun panjenengan gak dinto ratin. Bermakira namun kangkok setel apa injek Cendrawati kelaban Sintowoko. Wah, mon panjenengan jangan berjauh-jauhan jadi cangkir asar kodunga cangkir tutup apun ngepas kata gitu. Masak be. Eki. Iya munda iya kok sanggup menora angkok be. Iya. Apa boleh kian? Lo tanda. Doma tanda lah lagi gitu. Boya ada dia lagi. Boya lagi nak gila jangan tak kok ngaposi. Tuli ketemu jok super burunda. Ih, mak bo si bakun si ngambek bo. Yang belis dulu. Iya. Le Cendrawati. Iya tahu repot dia tahu dia. Iya mayu baen kelamun nora asing kok. Engkok tak anjek tapi iya mengkudet abekan Cendrawati. Kak Emas, materengki Kak Emas. Mana bipancenan kelambi hejo katipaneka. Atambah patok tambah ganteng Kak Emas. Dan kau le terlopar senangan namanya bipancenan manod dan kau le masih pokok.
resah anak celep tadi Cendrawati aja banyak tato ya. Mak bakul saya ajak berjaga nak dia buah. Amonaka Romaka emas lang tak manis Tadi nanang arwah mon sejoy lokal iya tahu jet lah. lama panjenengan nangis lamun nangis kiba bule lamun elang resek emas mak batina matek barum tade atakna etek detek dalam kali itu lagi zat-zat yang kok lakapu Eki karang alik Cendrawati yang tak mau bodak tak mau temo tadi sing lo ngalain kok kelaguan banget latihan kok senajan kita depak di kasatian Madukoro apa hidup karama engkok nalibet bunga ketemu kelaban bagung saya kali itu lagi bilebihan Cendrawati esat satya terus ngagep bodoh kasing kok buat semua Eki Kak Mas menabi panjenengan nojoda kasatrian Madukoro Cendrawati tetep norok panjenengan iki gendang
on pangestona panjenengan Dek Tondrowati Kak Emas. Mbok Semar. Kak dicoret iki. Lamun Sabrina. Egi Mbok Tondrowati iya pada iya. Egi Mayu cek ditabit baderina. Mbok kedua beli Dek kasar maniko. Mbok ngater sing. kira kak dicoret iki. Iya mah. Egi dicoret. Bagus. Kita lihat. Ore kok. Tak icaton makin. Jalanipun Semar kelaban Bagong sebekelan judek karang Jumarintis tak unik tak gepok Dek Raden Sintawa kelaban Dewi Tondrowati. Kau lagi makin. Nang Epa Sanggrahan Ngamarto. Sadejena ampun sepak bodi nang Epa Sanggrahan. Ini ada Dek berkabar kelaban dari Raden Purboyo Gatotkaca. Sepak satejana Dewi Kunti, Sri Bathara Kresna Prabu Darmatusuma, juga Raden Seno ampun bodoh dan lepaskan. Yai Prabu Matoringgi Kang Mas Ribano Esat makin juga Alek Seno juga biar gak keputuh siampun aja geneng kita perbetes kota beneng jalas dan doko
semangkin dan kula ki ate buruan matur iki Kak Emas nyara Kak Emas nyok tolong dan kula dak panjenengan paseraman tak panjenengan senolong orang ngamanto matur iki tanggung jawab dan kalian nang jak kenapa kedetian dan kula ki non matur iki Kak Emas Prabu Sri Bathara Kresna saat panjenengan ngamanto ampun sepak dening pasanggerahan Raden Seno Raden Gatot lebih Raden Dewi Kunti Sakali Dewi Durpati Prabu Darma Kusuma pun dening pasanggerahan lamun tak kasangka Prabu Candra Biro siap bekal alorok budena orang-orang panjebe lebih Raden mentang langkah makin jelenipun Prabu Candra Biro pada bodori Majanoko Boria Janoko bangsa arwah mentak kalero Gatot Kaca Raden Seno Yudhistira Kresnawati tepak benda berarti kok katakan mame Janoko saka bidang yang amarto kok buka abun dan pameran tek geli sapa beun mak pas beun degereuteng masuk ke pasanggerahan kemana selang tak aturan tak ambil teka mak kurang ajar oh iya kenal lagi Kresna engkau jika sampai Prabu Candra Biro dari nagara Gili Besi masa lupa engkau balas dendam dengan orang-orang yang marto Rama Sengkok dipatiki kelabun orang-orang panjebe lebih-lebih Raden Janoko semati kita Rama kelabun kadini matian abe siap kebay ocam ini oh iya karan kau tak narema monta mati Raden Janoko kelamun beun maksa mana beun kotu ngantos nenge medan laga mun lakar-lakar beun sakti mandraguna elatinana kelabun oh iya tak nyorot ya bayah ya dosa nenge medan laga ya mana tuli berangkat mungkin panika sedang di pelantaran takut-takut mendekat dia neng enak aku Dewi Kunti Sri Bathara Kresna mungkin bakal tahu ya mampas deh iya mungkin jadi ya seketia ancor Raden Kresna Kanjeng Bibi Kunti nyara Kanjeng jak berak panjenengan sabab panjenengan minang kabar tabaan naipun Alek Seno Yudhistira Raden Janoko pasera boleh mun
gua kina sate je alih-alih pada iya nger kasoon kok dek kabe anian nak resno tapi kok ada maksiat Arya masih ropa-ropa nak kakang Semar Putrono yu bakal masuk dek kamar ton paterengki anjing bibi masih panik ropa-ropa nak kakang Semar Putrono yu bani kamak kenua duaan cek pasai nasi dua panik dan kulit itu non Ayo Gong. Ayo. buat gimana Apa? Ratin lemah Bojeria. bukti kamata edon teh Wah. Jangan komen orang putih gua. Jadi iya gimana mudah nona jadi ya guys. oh sang ratin gua nanti Ki ada gelindek jadi. orang mana Jangan kon orang putih gua. goji anak guna Pas kibo, tarik sih. iya be Eko mabian. bah iki be Wah iya pada. oh gimana Mak. Oh, oh toretin ada gelindek dada udah oleh. tina ju ngedrati Gimana aja? oh teh pamol teh Iya. Cak metro metreso jarata. bagong Mbak ni ada Gong. nah be Ya. mana sih Ya lo keratin. wah siapa sih tua tuh Iya. kenapa sih be kan mak pas eret-eret tina juna be Ah, tiga. be nida iya carana be Ya, dedek. Mana jadi yang mana boleh tak ada, Wak? tak na sering tua lambe go kenapa lain mahrum mah wah huru daw ya Ih, Madiana kenapa bu bani mahram. bani mahrum mah Ih, komo. kiwan wah ini gue udah mah kabel lo ratin was karatin janoko Iya. karatin anu bi karatin keris no mak jernak gitu Ka Gusti Kresno. oke Gusti keris no karatin Gusti Kresno tangkonang pamatur dan kula dak panjenengan Gusti. iya kakang Semar Putrono yu budak apa kakang Poh boten kula se kadinto aboli Gusti. Sendara kataretan boten kula aboli karena di gangguan nang tengah-tengah perjalanan kadinto dan kula Gusti. iya maksudnya Mangki ida setong dinaju asarengan Radim. Tawangki nengi tengah-tengah perjalanan Kak Dinto dadi kula abodi Kak Dinto Gusti. maksudnya bukan ratin sapa tina juna jeria sapa Are kabodo aku. buka boleh nah Wajaanan tidak ngotak-ngotak pun kebumaan kok. ce woko kan itu Iya, Rasomo Rasomo. ratin buat ini kok sini serta ratin woko Rasomo kok. hina naman karena boleh Betul kula. yojek kan itu yojek taretan nah seanya mah Tondro Biroro kan itu begini siapa ini Mau tahu boleh tibi apa? Nah, Raden siapa dari nyawan? Cinta woko kok Gusti. iya kakak Boten kula ungkun saya abodi tengah-tengah perjalanan Kak Dinto. Tawangki dak setong Raden Rasamaka. si Arab. woko Raden Rasamaka tempat kon kok. iya kopok ki arah kuping gini Nyaman ya Sarah. Pokok tempat kon.
Sin Tawangki dek Raden. Dadi ten kula aboni Kak Dinto Gusti. iya maksud Raden Sintowoko jiria siapa? Sinto Boko Kak Dinto dadi si asare bodona Kanjeng Ramaan dadi si anyama Raden Janaka Kak Dinto Gusti. Oh iya buru paham kok. Eki Madyana anak Sintowoko jiria Eki ngaku cek Raden Janaka Ria Ramana. terus Kak Dinto Gusti. Tak atanya beun lewalena siapa? Bi siapa? Tanya aki seneng den kula kasak leolen asreng Janaka Kak Dinto Gusti. Iya. Buna kakak. Siapa lagu? Di kamar pun di paman lupa kono lo. Bobon ni nyaman wasara. Dewi Suprobo. Oh, Supromo, Supropo. Suprodi katengku. Tiga sebut malu mana lo? Leolen tinaju Raden Supropo kasak Gusti. Suprobo. Raden apa kok apa-apa? Di budi tepak ka Suprobo. Iki kasak. Asrengan leolen tinaju Supropo. Oh iya kakak. Iya lah tak nambahnya Suproro lah. Iki. Sepenting kok tahu cek le oleh Najira Arabina Raden Janaka Buna Sintowoko jira Dewi Suprobo. Leres Kak Dinto Gusti. Tapi Dewi Suprobo jeria benih orang sampurengan. Iki Jeria titisan putra dari atas kayangan. Bila karena widodari. Tahun kok jeria dari Junggreng Saloko mungkin kakak. Muntak kalero iki rasaipun Gusti. Maki ragu beun. Boboten kula kurang pengalaman Kak Dinto Gusti. Penipuan apa kau? Iya, dia di cuma Napa bae buat nek kuwi mekmuan kok. Kok mau kremok bani ngabok. Urusan dia ya tadi mau kaboken. Oh, di nang carpet dia. Iya, ajar pedra ya mbok murin penuh ngabok. Iki Kak Dinto pun Gusti. Iya, Semar. Lebih nang kok atanya di anak Sintowoko. Jadi panjenengan sing atanya mulai gelekan pun rantak. Iya, mana desak ben toju kakak. Panjenengan siaran jongi. Toju gelu istirahat. Iki. Anak Sintowoko nger. Oh. Matur ki Kanjeng Obe. Song kembek teten kula mong kudu panjenengan Kanjeng Obe. Iya nger. Song kembek tena beuk tarima lagi ben Kanjeng Obe. Esat-satian kok tak perlu abid atanya dikabekan. Estona beun Pak Bas ngako ramana beun Raden Janaka. Leolena bisa pangkok nabeng jelas atanya dikabekan Sintowoko. Matur ki Kanjeng Obe singkat bisaos. Puten kula Dewi Suprobo Dewi kayangan Junggreng Saloko. Ramaden kaula Raden Janaka. Cari tanah awal mat adipadi Kanjeng Obe Pak repakna Ramaden kula Raden Janaka dalam paperangan Bratayuda carang bola ngastina cor-ancoran gak bisa dan kula ki umur 2 bulan estona den kula patorok dek setong pegawan sika sampet pegawan paneka Romo Kijing Wasiso. Oh iya buru paham kok Sintowoko. Tapi sasatia ngamarto nger mungkin ria benda benyai sinale beteragena. Tapi mbak mun bisa nolong orang-orang marto buru beun yako kelaben kok torjuken buru yako kelaben ramana beun sika samput Raden. Tapi engkau isat saja minta tanggung jawab apa bu? Saumpama de kabun paperangan bede manosa sika samput Prabu Condrobirowo aloroka orang-orang kamarto. Mun bisa beun makabun Prabu Condrobirowo buru beun taremak laben singkok. Matur kibe bareng Maria Condrowati mak pas engkau ngempen tugas dari Kanjeng Obe Kak Emas dan kula pun ngirim kabar
tingker tak nanten kaula Kak Emas. Estona Kak Emas Tondro Birawa se bekal alor orang-orang amarto. Nanging den kula se oning pesa-pesan Kak Emas sabab tretan den karo Cendra Birawa panika satke mandraguna. Pesa-pesan Kak Emas Cendra Birawa sing toko panika neng ngak-ngakan posera. Manapi posera ecan kelaban pusaka pun panjenengan tak butuh mati tak butuh ancor boten Kak Emas. Iya le kelabon bek lah tahu pesan-pesannya peritan laduk sikat sambut Prabu Candra Birawa yang kok sanggup le sanggup bengkok dek kanjing ngobe esat mangken den kula sanggup kaangkui ngalatini Prabu Candra Birawa. Oh iya nak esat satya Prabu Candra Birawa bedanang emiran laga adan teh ramana bean sikat sambut Raden Janoko kanjing ngobekan kanjing pamanna Raden Seno juga ternyata nabekan Raden Purboyo Gatotkaca mayu bak jeli berangkat ger temoni Prabu Candra Birawa hibe Candrawati matur iki kanjing ngobe marare Candrawati beun an situa setawe Nyara Kak Emas. iya mayu nyon pamit ngobe kae dinan ger Alek Janoko juga kanjeng Bibi Kunti Alek Dulpadi Alek Seno juga bean ger Gatotkaca bean kotu ngabeng di atas bengabeng sare neng medang laga takut berdekat dia juga bean berombak itu iya kok marah Janoko iya maturengki Kak Emas bean kodu arep kalaban kok nyampang itu aja Gatotkaca kodu ngayang di atas kenyataan maturengki kanjeng nyarang iya tore iya marah kelaban Prabu Candra Birawa matur iki Kak Emas nyaraya tore kanjeng Ibu Kunti nyara kanjeng Ibu Iya marah ger. kau lagi makin nak eminan laga Prabu Candra Birawa sebutkan menjuga peperangan berdebat makin jelenipun Prabu Candra Birawa seton ngantos bener orang-orang bandel
marah adeping kok Raden. Iya marah lapun bengalon gue adeping kok iya marah dan bimbang kesana oh sabar ya oh iya marah gede mata sakit nabe tek betek tak kena banget iya marah tak kena banget ayo adepin wah tapi mungkin bisa repot Raden Sindowoko tak cepat hidup foto repot oh Matiin nabut kening ke ilmu esat satya bukan lama nanti depak dek bektonan depak dek kajilan karena doang orang sombong orang murka orang hancur pak Orang golek apa aja termati
Yosef kelabon kok dari tapi berapa apa kadungan dari yang kok Chandrawati juga Chandrawati melak menibak tidak tren Chandrawati melak dapat sedangkan karte kebun mas karte dan kalau menggoda pancet dengan kak emas iya le tapi kok lata gelarnya tak cukup mati le esak jentingan le kok suka betanya dekat ada rasa apa kak emas kak Dito kak masih toko karena kau lagi sering menggoda kak masih toko sampai pesan-pesan ada pancingan ya terakhir tidak kak masih toko kak masih Chandra Biro duh iya le tak apa-apa le coba kok nitih pada kabutan si toko marada enak le dan enak pokoknya begitu le pokoknya begitu dekat engkau motor atreta Chandrawati ya le kerambaanlah senang alik engkau kadungan dari yang si toko motor aku kok dek kabut coba melas treta motor iki kak Mas Chandrawira sabun dan bulan esok udah alik Chandrawati iya si toko tapi kok tak gelarnya kok le Chandrawati tuh kak emas tak gelar kok le Chandrawati bermaria kadungan dari ternyata nabut Chandra Biro lamake maju jeng lancep pikiran kelaban mungkin dia kontrak dari si Morbing ke Chandrawati kalau semakin Sri Bathara Kresna, Raden Brantosena, Raden Gatotkaca juga Raden Gatotkaca nyemaki mangkin dek Raden Sinta berarti kabut di depan perangan ke kabutan iya Kesat Satya Laka Amat Bathara Kresna nanggung di kabutan saung bapak bekan menang di depan perangan kelaban Prabu Chandrawira
guru Yakob laban Kanjeng Rama sing rebut Raden Jaya matur ki Kanjeng Paman manabi tenglek kisah mah Yakob laban Kanjeng Rama laban Alik Condrowati senolong tenglek kasoon den caulek Kanjeng Paman iya lambrung marah aku Sintawoko montak Yakob bukan mati libet koko koncono arah Arialah pinangka tanggung jawab pabean untuk aku montak Yakob mati libet maturiki kalumah isat mati dan bulan akuan cek anak Sintawoko manika titik setetu iya marah Sintawoko isat satiana Rama tak ragu oleh kabetan isat satiana semak laban Condrowati yang minang kateritanan Condrobirowo senolong bean kaagui paprang unggul bean paprangan kabun Prabu Condrobirowo isat satiana bean Yakob laban engkau cek bean riak titisan Rama kasoon Rama esat makin dengan gula ngaturakin nama oning mengkuda panjenengan estona dan gula seneng de Alik Condrowati oh iya Rama iya tapi iya kita emak lagu kok Condrowati kaagui aku benar-benar Sintawoko materi Kanjeng Rama Kak Mas Janoko Brotoseno iya apa labruk nyara panjenengan abolidak ngamarto sadejena juga buduk dan gula kantok koco Sintawoko kelaban Condrowati panenah ekap langsung ipakabin santen kawula Kak iya marah mula bener-bener ngestu lagi beanda Sintawoko apa boleh dek Condrowati yang geman tonabekan kasoon dong dekabekan lambrung iya marah berangkat menuju ngawarto materi kita nyara arsana juga bean gatot koco materi kita anjing paman nyara dia toh juga panjenengan Kak Empu Dewi Drupadi iya makanya Sintawoko nyaraya tore Rama marah Condrowati nyaraya tore Rama Perajinan Sumulje dekat itu disaut cerita mulai awal kantos akhir aku beda cerita secoba noon secoba